Me name is Kunete. Who can your friend say? Ebenezer Daku. Ebenezer Daku. Or your Juma? Pacho yes prayer. Okay. Nam Pacho last year, 22nd June. Na menino nyina senior ma homachi eri. Me na ya me yakakrenti bibia me ye bia no eya opese omboa me. Ti menini senior ma ni wi no kra me si okwa adwuma. Okwa adwuma no. Saa wankwa adwuma no na omobusu efi okwahyeman. Na wafa ho. Se omo weyi bi ntokobro omo menim. Okwa mre kakra pe na bofo fi obeka che me se oyare. Na me se ebane say na obi amene sini mewiezi se ono kra na ehwehwe nsu ego yare ewo e muso kwahyeman ti me dimika na me koi nso me 19 nipa obeka che me ne fa taxi yakoduru na ne maami ankasa wo no na otena ho ne maami nua de nsuo egu ne so omo hu me se me de taxi abana na omo de na sha taxi ni mu asa hu pepere ne presenti na hu se obi mpa fo car ni bi nipa obefrem no small girl ono na fro car ni bi me de na kodu hospital ho ne pa na small girl ni se sister cause me confirm me ba wo school eno no so jam ho security man for ne twimi ku ni free car ni mu pa enye yi afi ombetumi atwe na free mu akoto mpa so no na me hwe de ekona na nya de a me metumi anante aye afa ama ya hwe na mama nti me frɛ madam for odoko na odi meka na oba na obehwe na mu ye bibia de to mpa so 4 days ansa na ni so ti no na ontumi mpagya ne nan baako ontumi mpagya ne nsa baako na se bana ba benya stroke 1 week na busuafo na yare ne kwa kan wo mu fie ho no na obia ensi ho I was say aye wokoboa wo mu no mpachane busuafo no bia ensi wa na wotwe mpachane na obia ensi ho enti megusu eso frefe mebusuafo na obi kete bibia na asan ni amame obi kete bibia na asan ni amame na papa bi da ne mpaso no so yare na papa ne kan say ura ufri na mse me frase fusu ukro ni fri na mse ofri brema istikuma na se mo fantifo de mo ni jifunu ho nti from ka kire mo se wo na hwede besi nti me ba be ma wo university otakorade na me frɛ no ka kire na me ba ne ye no se o doctor ofro mo ka kire mo na eni wanawa na ebusua no nipa be ye fo na mo nyina aba omo ba na omo behu se onwu na pe omo sa akota omo ka mo so omo ko nti na madam fo na me say of me friend obebo ame no ho na ne bufu no ka kire omo se omo mfo ka ne nko na ade nti na omo peso omo ye me sa omo se ewu nti na omo bai de omo ye no omo nya nwie ya omo mehwe me na madam fo ni sa na yare no e kan bra no wakoso nchen enya mu fie na abeka no ne ma Mr. Madam for person chese omo na de yare na ye na no se da bi enya mu na mo de ye no na de nti na mo de hia be yare omo nchen mo de na to wa twen na ire so no na emefa ne nko hospital na ade nti na osam yes anti ma me na omo be hu se Madam for ni bu ofu no no mbeko na fe omo bele omo ho asese enye hospital yare nti omo kɔ no mako peska bremi omo amada nti na omo doctor say me nkotwa me ku ni trimo scan bibi say scan de no bona 10 million na me nkita says scan ti doctor ka say onu so ntu me nya na do abrekora me ntwa sa scan de no nti ama okaso begi na mame na me semati nti 4.5 na doctor na edi sabre na medical madam for edin ka to 17 million iya woni ma sa 1 week no nti yeyi ne kura na video 4.4 no mu gira ho na omu nso tuai menko no mbepe ska breme no me de na kwa bibido hospital na me ka kire ne ma me se me na ye me ya me baba ma nso nka obeboa me no onu nso school enti onfa ne ba ne nko na me ye dwuma me ba be hwe no ma me ne se debi aye wase no o se onfa ne nko na odofo ma me ya ye ne ka sei se ye ma no sore egina so nante a awreho asefem se abusuafo no kura timi jabe ma no to no so sa du ba bia unti wiase ayasem o ma me nti o nti ma se ne se onfa ne nko na oba nkran no anka obeye ya kamena mefa
nto yale nso amenfa na de ele bufu no posa wode wo ba na wawu no na nkrofo obonsawa omusi ye de mana yire ne ma ye de mana yire ne ma nti se de me madada ne se wawu na onwu ye no se me shanu no de ne kwa obefre me ade chia ka kire me se wawu na ne de no kore nti ama madamfo ne kansa ko o se o se ne kete mane de ne ba no kwa wo ndie amam enye no kore but ono fro se wawu dia ne de ne be no kore na de no de kwa akoye no minim nti madamfo ne kansa ako yemfa ne nkofi ne nyankopon behwem me prince samati me de ne kodu fie no me ne me baba awe a me ne bae e peja brana na ya tofo adechi ne peja na ne atofo ya bre brother bi dai nchen owo ni dai mo nchen ta fe du ba bi a me sori ntem bra ne ko adwuma be 4 na ma fre bra ne si bra kwa bampa cho be bo me ta me ku ne twere dan ma me se de be ya me tu ya ma ne koku na ba na betam na twere dan ansana akọ na adwuma se ma nya sa na bra ne ko adwuma ne pe jisa me ne me ba ne be fa no me ne me ba no so fa ne twere dan pe na ya bofo nti sa konso sa afi de me fref ma ronkofo ma bre na me ka kire ono so ko Pentecost oye ukunu na me ko ka kire Pentecost fo no omo be fa ne de ne ko massage tu wisisika omo tu etu wisisika no na massage no ka soa nti sa me de ne be kwa ina na to 1 million no de omo fa nka me ho na mabo madamfo besia tu wisi ne so ye no omo ansan hwehwe ye kire kwa ebiem nti ama adamfo bi ka say 25 million de ba ma me ne fa no ko Bibidro hospital mejiye ha me de ne ko Bibidro hospital ye de ko Bibidro hospital no mo ma ye nduro me de be ye na no afa die bra ni tumi be sore na afa die akoba se me ne me ba ne tam no enu na firi ho na so na ntin kakra tafi ye nya sika na nsango hospital ni bi jisa ma fro we akasa de che ebe didi mpa je ma fro bi manipa na se ne 20 ma me ukunu ni me pa chai se de nse ka etimusi nyoma na no pano de na onya no timi koba me pa cho me ba bia anya ne ya ya bro samu menene nati me ha me ba be ma no university no anya ne ba no o 7 years na me de ne be fa no na so da kro wa ma obi ehu se enye ne ba ono na support ma me wo se time wakra wo no oso okọ adwuma acha wan kra oso okọ na busu afie ho acha da bi ho memma mistake ba ko no orofo yen ko Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana yen ko hwe abranti aye kan ho asemi okra na yire so okọ adwuma wa ankọ adwuma okọ na busu afie se yi okọboa wo mu community from stroke abusuafo na ja papa ya boba isu na se maami ye mane story so no so nanti studio ha ne nan eya semu YouTube no enso ye SOMPA TV Twitter ni na yenko SOMPA TV SOMPA FM na yenko hwebi MC amutwa dem nyina ne maame no nante ne hwebra maame no wabre eya semu ayema maame no mu twa dem ha nyina no na ayema wo manfo hu maame no ni state awode pagya bemma ono ni mudududu na busuafo agya no maame nante kakra na manfo hu se de wo nan sitie kafra se me yosa wate kafra pa Sambra. Yee. Orofo abreho enti subscribe share wo Facebook ona manfo hwebi. Ayasem o. YouTube no so edi atwagu. Ma me je say wo no wo ye den na mo adidi. Pacho. Maronkofo na me fromo. Se say de me fro bi ampa on fabi enipa ho won fro fe madam fo na me gine 25 na chance no ade bra me no ana me wona ko fa police for so meche me dem man tin dada me first kan ma no a police for ne hu me ana mo ka so mo ntumi nche me to na me kan boko na me ntu ama no
and we titi na me hwa SOMPA na me frame ase omomo amenyesa to da na me nkasa se pressure na me bibi ye me mo fa da ne to so dai be ye se dai bi be to so ho na mote pachanta ha na mote no tabona na tim no 22 na bra ne ti se bi kro ne yale pe o cholet bra me se yentu mutu free wim no bebu o ya ba be sisters ti ase fi papa wani ti nipa bebre omo tutu to so be sisters anu me ho no de edua ba se apamesa aminkonto bebra mo kire me ka che me baba ni se onu mpia bonten no video na so biti dem no alofo na so baba ni se ya na wiase nyina hu bi me ka sa papa ni sa na chi no koi afefro no de bia ho bejira ho no ayeye me sa se da be na de me ko be fifi ho e be ko afi de me tete manante sa pemwa so minya bi me baba ma no school no fi January be pem sa me ni school fees min tuai ono ane be di mate anu nyeska ko tu ane daika onyeska ko tu adaka na ka school fees ko MP o do ko ka kire no MP ni kire me se me ba ne nko education minister ono nko chiska e ko do na education minister ni bi sa me ba ne se me delegate ana o say aduchum but o se me delegate tam se dey bi don education minister wa Ghana ni dini abo kansem pacha what's work on office pacha me ba educational minister pacha okay o se me ba ni me delegate me ba ni se dey bi ba ni ka dey bi no ofre MP ni se ka no de brand no aka 40 million penti just delegate for no betu dia momo e ba ni sa ko school so ko se bibi e be ye bia no oye bi nso ntumi nko ne site mani hu se no nya because of school fees nti tinko be sa be fi na wa ba di mate na dey sti oko na me juju na so de onya botre ma brepa no oko duro no nti so just school na ti se o say level say pacho level 200 eh kwa na wa 200 300 400 ne kwa na wa o mam ti se baby amotin so so yesi etumu pacho pani se efri se ma me no echika so se omfa ne ba no nko no wode ne koye no omo sa make attempt ya so mehwe no pacho da bi obi ansi obi no wasa akobo mama ne se de omo ye no ensem fata pacho papa bi na be hwe mikro no no ko omo fi okwahyeman waka kire omo se de omo de ye me na nya me yalfo ti se me don fam na kwa so omo be kire omo mama ne se mi mu adi nto mpesa me bre na meti odoko wa me nim baby omo fi okwahyeman asemba de na me ba be ka kire omo nto mpesa me bre ta papa be ka kire me na me se enya be ma na ye ho ade pacho da bi onye ho ade pacho da bi be se ni no ye so ko me ho ade ho ade no so fa na dwum so abodam no kwata o ye se wo ko ye ho ade no pacho ai ene fa na dwum sesai o ye hejira twetwetwe ne mesin se mpa so gu fom na misi de na ye no me gusu bi sanse de na ye na sa na mafem ada o ma chetre me hu se de na o ye no sa na wa ye sa ma de achi se fem hu so yare me pie ko ka che papa ne se high fever e pie se de ne ko hospital pa no odwane free answer na me hu no woni kromo bremensi kuma me ko akohwe no mo busu apani ha me de no ma ba e frɛ me se me mehwe no na otwetwetwe sekan ba me de me ba ketu akoduru dia on twese kan ni biem na so ade achi ana ne ma me yiye me o konkra ko bobra yalefo na akofa no na busu ya me mra ka wodane yalefo na akofa no ti mpo bre ma me ne so ni ba no bankra ko bobra de yin yalefo no kofa no na me busu ya me mra ka madane yalefo ana to me friend ba be ma won kra no aka cha ne ba be ma ne se yalefo na ba o tobo yarefo na ba tobo sisi ama me ba sisi awate me wura ko pa ebinum timi kasa ma ne trash o ebinum timi kasa ma ne trash e pa o sisi a no wase ne so yarefo eno ni abro ho sempa wazo yarefo uyi na no sai debia o kamen kasa debia o ka debia na waka ono dua na me kosoma na osiminjai ba o ready na obisa me se medi na me so makase ma da bi na me pia kope etu na medi saa na me de hwe me kunu saa dakro na wogu so kan friend ba ba ma wo fun so se
me frɛ fom ba ya le fo na ba o de mo be fa ne kunu na kɔ na ne ba ne so say ma ne MC amofa papa ne picture ne dan no to so ma me aya asem wo say yare fo na ba ho be fa ne kunu na kɔ na ne ba be ma no so say ma ne mfa ne nkɔ no si o tu mi na on fa ne nkɔ oba pay se ekokoba ne se ukunu onini din koma na busuamu se mo kan bibi kira wo ana on pe kasa on ka hweda te se otimi kasa e pa cha otimi ekwan ofa so yare e waka kira wo on ka do kan ani se omu yan se otwa bofom adofo me bebe sere idru be bia na wo se abuo ni pa wa bra wo tiase o emu ni pa wa bra wo tiase o me bra ho ama me nwa bai papa sabia ku sabia nyado so hwe sadia me sister wo si enanti na wo dia ho de bai no de be be men edu ba bi so abusu bi so tiri mo odin o amna samwa sabia me nimsa busu mo ni okay kwa kudia kasa ansa ni benya busu apene na pese mre na ba shegu for sure abasa entre no ma bi kakra amene kasa pacho kunu infantini o amene kasa o se abuja ya se obi se frena infantini fo e jande no abuja bia no ana travel bia edofunu no okay abusu apani kofia kon ejina homa so papa memo adwomo akwa baba sempelipa dwumadi su okumase nempom te sei ya me ate pa cho me wo be o me se wa o be ye cancer me ba cho se no be ye cancer kakra wo fa se aye frɛ no Ebenezer Dako ote ne nka che mona Ebenezer Dako ote ne nka che wo fa ase ato o mete ne nka che na wate se yeso yare e ba cho mate so yare papa na ote ye no sabia ku sabia nyado abusuafo omakwa akohwe no na empo omde aduru aka no e ba cho na asma obi sa me misra wa me wo baby ne e ka sa me misra wo okay abrotia wo baby ajano ya no na wonye na adwen so obeyi ya no omna samwa